Komunisti su branili iskapanje grobnica, a to je činjenica. I sad je pitanje zašto su oni branili iskapanje grobnica. Ako su ih branili zato da tamo ima 10 puta više brojeva, onda brojevi počinju da jedanput postajati vrlo relevantni. To je ono što mi ne znamo. Izvolite otkopati sve što ima tamo i onda ćemo se dogovoriti što se događa. Vratimo se. Jasenovac je radio i poslije rata još 2 godine. Križni put je završavao u Mnogo ima duboko ukopanih Hrvata. Da, znamo mi. Mi ćemo sad tražiti da se iskopaju one nove rake. Na Uni se nisu sve. Da su to domobrani i Ustaši i Čerkezi. Da, i korito Save je već na unskoj strani je nađeno u tom smislu. To pisalo i naput taj. I to ćemo morati svjetsku komisiju dovesti da se vidi ko je tu. Da mi to raskinimo, sad ne možeš tako kopati sad.